enaku okucuramirwa okushoberwa hamwe n'amaziga nibyo byasiibwa omu kyaro kya Kishami omu ishaza rya Ruhamo mu district ya Ntungamo omu kuziika abantu bataano aha mibiri y'abantu 10 abagwire omuri obutando babiri bagiire kuziika omunyabuzaare omu Rukyenjojo. Ahari aba bafiire abantu bana babiri bari ab'ekemwe kandi aba barumu James Tumwine ndya n'abangi hamwe na n'omurumuna James Byaruhanga kandi omushubuzi oruranganwa na Mukishento Honoreda Jackson hamwe na namwiho wabo Kajura Rogers. Abandi n'omugurusi rw'obucenje Fred Deus Machati Pio Bamuhiga obira chairman wa NRM bw'omuruka gwa Kahenda Hajara Kamureba Jafari Rugurira William hamwe na Rukindo Moses drive bire navuga abantu mwe tugwerirwe akagwe kamani munonga tubura twine n'ekitengwa mutima ahabwa bucandejo basize kubaho yatwarira mutata yatwarira n'abandi banyabuzaare n'abanyamukago ababiragenzera nabo nderi izoba nicyo kweba ecyaro cyo nabure hamwe turiyo nituzika abantu bane barabanamo buryo mwe natoro kunoku odisha nari twokundisha natoroku ahabwo kugira ngo ekibiriho buzimazima yitwe nk'abanya Ruhama East tutucemereye kandi tinde cyo kutukorera tukizira obusasi bwingi abwo kufegwa abantu bitu afere mu Machati Deus Munyanyazi hafa mugo bucenje Fred Shwento na Pio Bamukunda Shwento Kamureba muramukazi wanje njyana abangi muramu wanje n'abantu bingi munonga obusasi bwingi tukangarine munonga twategwa nkuba emberi y'abantu batano abarumo gwa Kajura Rogers Hajara Jafari Machati Deus Noroda Jackson hamwe na driver Rukindo Moses niyo yazikwe rizuba hagati y'obusasana no kucuramirwa. Twagirikina cyangwa umurongo nedurisho ryituru tubire twine so twine ushasha kwangu nk'abanya Kishami rwakagwe twaferwa abantu 10 izo twazika abantu batano nje nza kuzika abantu bashatu arwa mukaga nza kuzika abantu babiri natureberera konka kandi kizube kimwisere no kugira ngo abiragire kuzishyira umutabani twetine shonga hati tuyomba tugira cyabana bitu tukabahamaka. Abandi abantu bashatu nibija kuzikwa nyincakare kandi babiri bazikorwa mukaga aba twahikoma kagabo nuko abanyabuzaare babo okutugambira ahakagwa kabagwerire tuze twahura obusasi munonga omulyo mu mwanya tuziro fuki konka munonga ogwo ndya n'abangi James ni mukuru wanje wa Shwenkazi kandi yarugabo guninzagwa nawe kandi abari munywani wanje unyiwe nyine kushasha kwango ntabwo abanywani banje bingi abo nashanga kuno bafire abantu 11 ebireho urupango munonga na government tuyambe ako habasige fuzi basige fakazi kandi umugambo byahiza ko ibiri kugambwa haritwe ntumugamba nko muntu mungi no toriyo ntumutengera ubusinge agendeje kandi urahanga amwebembere nabagenzi bitabije bamushe aba basima office ya Mama Janet Museveni kandi wabireho umunyishengero wa Ruhama ahabwo kubahwera mu kureta imbere y'abantu babo tugarukire tubire tekateka ngo ntubasa abantu bito babasa kuje mu coffins konka kutugire kushaka twashanga ngo babasa providinga na coffins ningashi eshanduki iyo buri muntu ayiziremo iteka ngo buri shanduki ebirege higuriye mitwaro nshanje ninga no kushobamo so mbuye naho bakubasa kwani mwabane mu batwikira mu batsimire munonga kugira ngo office ya First Lady Mama Janet Museveni noko zireki ariko support assistant we Mr Kanyango uguru kuriganya gusa na courage nanka nwari kurebera ibyica ya intebe noko zireki intege abandi abantu bashata habahonere butandu bakiriyo mu mberambi ahabwa TV West and Elias Rutugusa.